Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam tayo ngagnagan iti Gilbert adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ilingad nakla ko man itinaga na Gilbert, ket jakon inlanad ti address ko. Agtawan nakitan iti 50, ngem ti inak ibinglay akapadasak, ket nang rugi, idi agtawan nakpay iti 30. Bueno papagayam, intay tinggan ti pakasaritaan ni Gilbert, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ne, agal-al-al ka mo ta si Mangpat. Apay, nagtartaray ka, Gilbert? Un manang, ay nabanuga ka talaga. Kasla mapog sa tiangis ko. Nagkuna ngamin nga agtaray ka, kat sang at day tadalan. Handa ngamin nakita ka babae manang. Ha? Ne, babae mo't lagayam. Apay ang nagtaray ka. Sa nagagangay a babae manang. Nakabistida iti puraw. Ngamjak nakita ti rupa na. Tanalingdan ka dagiti buok na. Nagpukang mutla dagos. Ay naading ko, imahinasyon mo lang dayta. Mamatpati kan tumat ngamin kadagita. Agpaiso ti bagbagak manang. Talaga nakita. Husto daytan. Ingkakit di agperlesan. Tamangan tayon inton madamdama. Si Kamat Gayam, pare Gilbert. Itaman pa nga imay ka dito'y istorya ti kastoy nga oras. Sumip nga ito na. Kakastoy ka no nga oras ti rorar da kita alyakay. Saan kayo kumama na kasta? Umayak lang gumatang. Kasta. Ay, Gilbert. Agpaiso ka ti dagiti bagbagam amakitkitam. Uwan kardo. Jakmat siguro ibaga no saan nga agpaiso. Saan apod no dagiti alalya, Gilbert? But-but ngamlaan ti bagim. Di kay pilitan ang mamati, hino diyo kayat. Basta siyak, pudno dagiti ibagbagak. Pasensya kan iti na ibagami pare. Nasapak kaya mo na Kaslan na lawag iti adak pay laijay balay. Nasipnget pay lagayam. Makapakigtot mat na apusa. Addaman ng ti babayan nakabistida iti puraw. Ay na, nakabutbutang matan ti kastoy. Partaka ti magna. Kasla susurutan nak. Nasapa ka, Gilbert. Dan? Anyan day ta pa nakakigtot mo. Adda ka di ba di babaya sumursurot kanyak? Babae ko na, Gilbert. Awan mat. Adda itay, Dan. No paspasak ti magna. Partakan namat. Kasla saan nakadiso dagiti saka na iti daga. Ay, Gilbert, napig sa unay ti imahinasyon mo. Awan ti babae sumursurot kan ka. Unay kan, Gilbert. Anya si ko na ni paring Dan? Adda nakitam. Babae? Pasensya kan naistorya kadakwada pare. Jak lang amin mailadawan ti jarmo idi nasabat ka ijay dalan. Awanan yaman na. Ngem talaga nga da nakitak idi. Ay na pare Gilbert mamatpati ka pa lagi ti kakasta. Ison samot at di ka makararam. Tay paggarop mo a white lady dagiti babae. Ay na, Cardo. Itay lang adengdenggak dagiti ibagbagam ka ni Manong Gilbert. Ay, nagalas matan ti panagsasaong. Anyang iti amu tayo no talagang adda makitkita na. Kayat mo asawan? Uray si ka? Kat mamati ka kadagita banag? Jak ibagbaga amamati ak. Ngam respetuan tayo kumamat ni Manong Gilbert. Diyo katawaan. No adda panunot yo. Tulungan nyo kit di amang overcome iti weakness na. Di tayo amuno anya ti husto a sitwasyon na. Anya?
Agyamanak iti panangis sakit mo kanyak, Rowena. Ala, inakon. Nagatang kumatan ti gagarak dito store. Sige, panawan kayo pa dito eh. Dan, Cardo. Sige, Manong Gilbert. Agan-anad ka. Adu kumamot ti makalapan tayo ita. Wen nga rod. Sige, rugyan tayo dito eh. Isarwag tayo ti ikat. Ije pa'y man nga to. Kaslawan mo't ti makalapan tayo dito eh. Sige. Anya ka matan, Gilbert. Itay ka pa yung agsinsindi iti sigarilyo. Kasla di ka maumuuma. Partakan tayo kit diti magna. Apayin pare Gilbert. Adda babae makigidgidan kada tayo. Sumat lagayam nga agsindi ka iti sigarilyo, ha? At dama rin tinakitam. Umasidig dito yan. Ah. Tumaray tayo! Tay! Unay kan, Gilbert. Apa atim maray ka idirabi ay? Talaga nga da nakitak idirabi Ikardo. Inot nga umasidag kada tayo. Ay na, Gilbert. Di ka ngamin mamatpati ti kakasta. Tapno di ka nagbutbutang. Uray anya ti aramidak. Talaga nga da makitkitak. Man nakimisa ka mat iti kunak paray. Apay mamati ka iti kakasta. Awan mat pa kay naigan na iti pan nakimisak deta pare. Wen agam naman nakimisa ka. Rumbang lang ang napig sa tinagam mo. Uray anya ti aramidak. Talaga nga da agparik na kanyak. Gilbert, ading ko, katkatawaan da kadagiti ko kumparem. Man nakimisa ka ngam takrot kamat. Manang, Unngag paiso. Day tati kanayon ko amangag nga ibagbagada may papankan ka. Ay naading ko, tulungam ngamin atabagim, tapno ma-overcome mo day ta weakness mo. Papigsaam ti pakinakam mo. uray anya ti aramidak. Talaga nga da makitkitak. Masansan pa yun nga da agparang iti sangwanak. Ha? Uray nakatugawak lang. Kalat nga damangag ko akas lagay ayab kanyak. Intun awanan da amang mangag ko. Adamot tan makitak a babae. Wano aniniwan ti tao. Nakabutbutang dagiti madmadlaw kan makitkitak. Ay, jak amukan ka, Gilbert. Napigsa ngamin unay ti imahinasyon mo. Pare Gilbert. Apay adikan sumursurot kada kami. Makumikumak ije bangkag ko, pare. Imposible mat pare. Amangan mat no nasakit tinakam mo kan ni pare Cardo. Pare. Di mo ikaskaso ni pare Cardo. Kasje talaga day je a tao. Kunana nga agang angaw. Makapasakit mat itirik na dagiti ibagbagana no dadduma. Wen nga rod. Kanayon nakakatawaan. Uray di na kumapatsyan dagiti bagbagak. Basta di nakatawaan. Oy, Manong Gilbert, si kamat gayam. Wen, ading Rowena. Gumatangak man. Wana, manmano kamatan nga umay dito ay. Damanong Cardo ti kanayon. Maumak pa yan kadakwada no dadduma. Ano sa maading ko? Anya ngay nga rod. Kat dito yung mat-istor mo ti ayuyang da. Wen nga rod. Kasla di da mga umin-inom iti arak. Bye-bye akla ang ida, ha? Tapno adda gumatang iti lakok. Sa bagay. Naglayluak pa'y lang amin, ading ko. Kanayon dak ngamin nakantsawan. Si kamot ngamin nga agpaiso ti kanayon da pagsasaritaan dito eh. Kasta ka di? Wen manong, angam, di mon ikaskaso ida. Wen gayam, damagak man laeng. Apay Manong Gilbert, talaga ka din nga adda makitkitam? Wana ading. Kan adda pa'y mangmangag ko nga agay ayab. Wano mang manmandar kanyak. Ne, anom dagitang arwatam, Gilbert. Alag ije kalapaw manang. Ijaya kon ngagyan. Ne, anya tinaknakan mo.
Takayat mo ti umyan ijay. Jakon kayat dito'y manang. Sana ka komportable. Taapay. Umad-ado nga minan dagiti mangmangag ko dito'y. Nang runa no kastangag may saak. Adamot lang ti makitkitak dito'y ajak may ladawan. Gilbert, imahinasyon mo laang dayta. Saan manang? Agpaiso ti ibagbagak. Iso abay-bay andak kumalatan. Agyan ako ni ijay kalapaw. Si kamat gayam ading ko. Imbag man, tayo may kaditi garden mi. Ket no adda mangay ayab kanyak itay. Adamang pukpukaw kanyak. Anya? Asino kumangay timang pukkaw kon ka? Kunak no da kayo manang. Apay ko maapukkawan ka ngay. Awagan kalata ako mano bilang. Nalawag mo't a Gilbert ti pukpukaw dayjay. Amangan mo't no sa bali tinangag mo. Ala, umay kakit din, taglalang lang tayo namangan. Adabalon mi apinikpikan. Alaman nga rod manang. Tajak intuloy itay tinangan. Gapoy tinangag ko ang nangawag itinagan ko. Siya kunti may dito'y ayan mo, pare. Gapo tadi ka mo mapmapan ijay tersay na. Masadutak nga minan a rumwar pare. Tapay, pare. Awan? Saan ka mo't asigod akasta? Uno, dati parikot mo. Awan. Ibagaman kit diti agpaiso, pare. Kinapod no na. Jakon kaya ti rumwar. Gapo ta uray sa dino ti papanak. At dagpakita kanyak. Numaminsan. At dadagit ti mga ayab kanyak. Iso kay kayat kulangan ti agmaymaysa. Ay sus, pare. Rumwar ka kit di. Tapno maiyaw-awan day ta. Amang ano imahinasyon mula ang dagita. Imayak ading ko, gaputa na ibaga kanyak ni Dan nga agpupupok kakanulatan ditoy. Uwan manang. Gaputa mariribukan ak unay. Amin asuli apapanak. At dagpakita kanyak. Ay na, ading. Imbagak mo't idikan ka, adi mo nga minunay sobraan ti imahinasyon mo. Saan nga imahinasyon da ito'y manang? Pudno nga da makitkitak. Ay na, saan apod no dagita? Al-alilawon na kalaang ti imahinasyon mo. Saan manang? Aguray ka manang. Ni, apay? Inak kita ano asino jay limabas ang nakasuot itinangisit. Ha? Di mo't ngamin nagsasaw. Anya? Naimbagman, tasarungkaran naklata. Uray sa anak nga agsaksakit. Saan mo tamasapol ng agsakit ti may sa atao? Santo sarungkaran, Manong Gilbert. Sa bagay Wan gayam, adda ka di pa'y mangmangag mo ang mga ayabkan ka? At dapay nga rod. Kaslaki maro pa ita. Ha? Ure adar aramidag. At dalat tamangay ayab kanyak. Ngam no talyawak. Awan mo ti makitak. Dagi jay mo't makitkitak. Apagbit dalangag parang. Manong Gilbert, sapay kumata di mo ikan iti sabali aka ipapananday iti isingasing ko. Anya nga tanu kuyugan ka nga agpakonsulta iti espesyalista. Tapno maamuan no anya dayta. Kayat mo asawan. Ada diferensyak. Saan mo't kit di akasta, Manong Gilbert? Ngam sigon iti insalaysay mo. Kasla ngamin imposible. Manang, kinaduanak ni Rowena nagpakita iti espesyalista. Psychiatrist. Psychiatrist ko nam ading ko? Wen manang, Ni, apay ang nagpakonsulta ka? ni Rowena tinangisingasing iti dayta manang. Anya? Ay, pasensyaan na kami kuman. No di mi impakada-kada kayo, manang. Madanaganak lang amin. Gapu iti imbagana nga adadag iti makitkita na. Ngam kalat nga agpukaw. Kan adamang manggag na, adi na amo ti pagtataudan na. Tano sa pulan na, awan mo't kano ti makita na a tao. Rowena,
Amangan mat no addan sa bali ang mapaspasamak kan kwa na. Anya ti kayat masawan. Manang, nabayag gaya man ang makapaspasar iti visual and auditory hallucination. Iso akanayon nga adda dagiti makitkita na ken mangmangeg na. Kat nabaybayan. Iso akim maro. Ay, Diyos ko. Diyak lang pagaro pa kas tagayam. Gilbert ading ko. Pakawanan na kami kuma. No di da kaingkas kaso idi. Kunami nga no talaga ama nagbutbuteng kalaeng. Wan nga rod ading ko. Pakawanan na kami kuma. Tawan ti uray may sakada kami anak kalagip amang ipa-check up kan ka. Awanan nyaman naman ang tinapateg. Namuan ti amin. Kat pagyama anak unay day ta kinirway na. Gaputay impakita na ti kinapateg ko kenkwana. Naimbag ka pa'y Rowena. Tanapanunot mo ti pagimbagan ni Gilbert. Di mi pa'y pulos na panunot nga ipakita iti espesyalista ni ading ko. Sana bale. Saan pa'y analadaw ti amin? Masulnitan nyo pa'y tinagkurangan nyo kan kuana. Babaan iti panang suporta, kan panang kuyog yu kan kuana iti panagpaagas na. Pagyamanak unay iti namarswa, gapu tanabaalak ti amin, Mr. Lonely. Naimbaganak, kat iti sana nagbayag, nagkalaysa kami kinirwena, kat nang bukal kami iti pamilya. Ita, lumakaya kon, kat nagtalinaad ti kinaragsak mi asa nga pamilya. Alakastan, kat agyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Gilbert. Gilbert pagayam ko, saan asinsinan tinagdalanam, kat pagyamanan tayo ta nakarecover kan. Palagip kumamot na ito kadagiti papagayam. Anwad daman na idumduma ang maubobserbar tayo itipada tayo, amuan tayo kuma, no ahpay. Taamangan, no nadagsan gaya man, ti pagdaldalanan da, adi tayo ammo. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad, itinaga na Gilbert, adi nan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.